hertuɗa ka hewtude ni woya wulɗa wala ne may garga moƴƴi ɓe ay min ma ko jooni ko ɗo mi yewtiri ka faamaani ko mi haalan maa ko mi faami ko ɗum waɗi gore jamon lan cippaade ko vol cippi ko vol ɗan cippiki ko vol lan dari reccipelgol kalpen an on ko ɗuma comptoir ɗon ko aéroport e gore jam lan hucciti net ɓa nde aéroport moy ngo ɓa ndiyari wujji kala ko mi addorno la ilaha illallah muhammadu rasulullah an kono wellitorɗo ha bagaji ma ɗi wujja hiɗa andi e nder aéroport o hay si a hay hara yejjitude hay hoore ma taw sa wattanali ɓenaɓe landili ka gore jam o ay pour téléphone mum har koyko koye ɗiɗoy o yaha mi ƴetti mi waɗi ko nder valise oɗo mi tamdi par ce que ko oɗo noddirte e fayda ko oɗo ɓe eyami gone inchini ɗo maka rammude mago yola suuɗe jam ɗon kadi yolla mi innuma ko ɗum mi fuɗɗanima taw mi innuma lan heɓi ko mestitifago ɗum ɗo ko ɓay tun an ka gore jam andi mi suttamay est ce que heɓi e moi ka o ye heɓaali e moi bila yaaɗa kam on haɓo eyi ko ɗum mi wonma haalande ɗo miɗo heɓi ko ɓuri lan ko diwi lan few gore wala nan noon ko wonɗum heɓuɗa fi dewgal ma ngal hiɗa andi ɗo komi wonno ɗo adomi joom ɓen ƴawren jolday faloto aaloto ko minne mo munir ka ɓe andunoɗo ala ko a haalanallan fi munir mi ronkumananande gore jam komi jippi pep gore jam ni ko yettala mi sanchanalima hay fus sanchali an explique ana ko honɗum waɗoy toon ndaari gore jam mi horanakima dawori a seni hunɗo yiwɗoma wonan nder sena joni wonna ko on ɗum waɗi ɗo ko dapude min gore jongo ɗum ɗo ko put min ko munir jokkite ka o noddu moodi ma ka o nodde defa moodi ma ko no munir waɗi gore jam aɗum inde mi yaha ko moodiya andi mi yemunir ma yiɗum ade mariage on gore jam ni hunde allah hewtade huɗam ni komi soyiɗo mum o way minen nanɓe ɗo wondema moodi ma tawroyma kella awa ɗo anda innami en ka reedujo ko munir jeeyi ka falama okkude ɓiɗɗo moodi ma o attu fi allah wata wattan feetuɗo ɓuri ko wattilankon komi ari jemma tinɗon mi ar tum mi rewri direct mi yewi ko makko ɓay min mi sikkude fus sanjali hakkude amen kono jaka gorejo an on mi yewi mi tawamma jiwo kono jiwo de onon si nangilan few mo waylan duufirde wo bantarawal o heltana mi yewti mi inni muniru o hode tuma arɗa yugolangula onon taw jaggu o faminkinani on ji o andala ko pes goo yihilan nden ñande goo yihilan gore mi yehi min mi muniru komi reedujo boobo makko andi ko no munirinni lam o zuwiri lam wa bala o yaltinilam an kadi noon tawattan feetuɗo wa ko wattilanko
ko ɗum minnuma ɗum ɗo mi wawata haalande hay goto sina an joni ko addilanɗo ko ya waɗa fi Allah fi gore yagal mengal walla lan gore jongo mi ani mi wawata yarde ni kone an tigirɗa andi ɗum mais ndara modi ma no yiɗu ba minen o noddi ga min ami ga wondema o tawrima jaga ka reedujo ye e on gorko no yiɗu maagoy giggol ko haa ɗon vraiment munir bonnanama hay modi ma no yiɗuma min miɗo hooli ɗum ɗon ko suudi ɗum ɗon goɗɗo hay mawɓe on tigi wolanam munir no yiɗuma mais probléme ngala mais min noon fus mi wawanama nini nenan alaɗo ɓe yeeyi Fuuta udditugol juulirde joni min ko honɗo mi wawama e waway wonde ɗo o komin tu woni ganini wonen ɗo haa ɓe ar si ɓe ari ko han ɗo mi wawi e wonduɗa andi nenan iɗa andi nenan so tawno bete ha hina a reedujo mara reedu ndun ko modi ma jeyno en trouve une solution haysi nenan ari woni mais nenan ɗum ɗon ɓe jaɓata few ɗum ɗon ɓe jaɓata mi wa en wonay ɗon hande ɓe ari wo so ɓe ari hara e ɓaƴƴinanali ɓe wonde makko a haɓa e mawɓe maɓe ma a haɓa e modi ma artuɗa a hootaɗi ka mum wonen ɗo haɓe ari so ɓe ari trouve solution go kadi no ɗumannoren ɓayewa ta wondude ɗo ɗa andi nenan koye min jen ɗum ɗon mi wawma waɗ ma gorejo ɗum ɗon kadi usno ko ɗum lan andi ɗo fo e nder Konakiri ɗo fof sina nene en lan andi ko a woni jeɗo an ko ɗum mi tawi yomi ar ɗo directement mi haalanama probléme o par ce que lan andi probléme man ko probléme ma en tant que goreɓe a haalani modi ma wonde mana kanko je reedu ndu yo gorejo on anda hay ɗum si mi explicanima komi waɗi kon toon fii tun to andu ɗum ɗo wonanan lan hersa an kadi anditi ɗum noon tun si mi haalanima komi waɗi toon fii yomi ar haro andali ɗum gore jango a hoolotako probléme ala joni woni en ɗo komi ñaami ko nenan acci ɗo ko accanimi komi ñaama kon e ñaama e ɗum ɗon ha ñande ɓe ari wo ɓe neɓata noon dey ɗum ɗon mi fenantama ɓe neɓata e wone ɗo ha si ɓe arti trouver solution go min ko ɗum ɗon mi wawanma ɓay mi ala nokku go komi naɓama e goreñe ɗum ɗon kadi ko bus ko yiyata lan ɗay mi lootade ƴettu téléphone ude kono on docteur Barry? Oui, c'est bien moi. C'est moi, Barry. Komin gore jango nodno ngani on fiya. Oh, ton amie Halima. Oui, Halima. Ah, ok, je me rappelle d'elle. Oui, elle m'avait bel et bien expliqué le cas, mais c'est tout à fait difficile pour moi. Je l'avais dit, je ne peux pas faire une chose pareille. Docteur. Je ne peux pas faire une chose pareille, car c'est une chose dégueulasse, que même Dieu condamne. Je ne peux pas le faire. Je suis désolé pour vous. Mais docteur, Vraiment, je peux rien pour toi. docteur.
Arrête de me supplier ainsi. Si Allah wallela. Et puis sors de mon bureau, sinon j'appelle la police. Sors de mon bureau. Je ne peux pas faire une chose pareille. Je ne peux pas. Docteur, to waɗanno fi Allah wona kadi fi Allah docteur ndaare ko hande mi wondi e mum fi Allah wallelan onon kadi sele ɗum fi Allah docteur wallelan ko hande mi wondi e mum docteur fi Allah wallelan komi anuɗo fof yiyata on langal ko maɗo ko ɓaymi alani gore jango mo inde mo andi waɗowo ko ɗum waɗi mi ari ha ɗo docteur wallelan fi Allah wallela docteur fi Allah wallela wonon kadi mi antirɗe andi ɗum ɗo ga yan andi problème, il n'y a pas de problème. Je vais voir. Pas de problème. Pour cela, il te faut faire quelque chose. Tu dois me donner une petite somme. Toi, là, il me décède à Ofando, même si c'est une somme de 800 000 comme ça. On ne peut pas faire quelque chose actuellement sans rien gagner. Joni docteur, joni est-ce que oɗo mi jonnata wallirol lay golle ɗen fi Allah docteur. Antikiɗa ndera min Allah min ngaɓi ka. Donc, si a wakkili que 800 000 kiɗin si fait, sa wakkilaki ɗum ɗon aɗa, je suis désolé pour vous, madame. Docteur. Je suis vraiment désolé. Ko yeyotol lanɗo itti lambañi hanko mon ɗo mi yasitto mi ala hay 25 francs baadi o téléphone ɗo docteur o téléphone mo wonɗo yiwde ɗo baadi o ɗo e nder hande Conakry ɗo baadi o ɗo pussumi ala si tawino miɗo wakkili mi jonna ngoɗo ɓay ko haaju am jaɓo ngoɗo wallirolan haaju mais am tu peux aller revendre ça, tu viens. Il y a des temps après Arta, on va faire la fête. joni ɗo mi yawde mi artoya mi yaha mi artoya mi seppay woni docteur joni ono mi jonnay on ɗo ndaaron no wallirolan ka men. Il n'y a pas de problème. Ko téléphone moƴƴoni ko angola mittorimo Il n'y a docteur. pas de problème, je vais le faire. Donc, tu nous on a un téléphone, ok? Donc, nous allons procéder ici à ce que tu veux. Donc, nous allons faire comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, il faut aller m'attendre ici dans la salle de danse. Donc, je vais aller chercher le matériel possible. Ok? Moi, je ne vais jamais faire une chose pareille. Mais il n'y a jamais de la vie. Donc, en tant que médecin, en tant que docteur, il faut faire ton devoir. Ça, c'est pas mon devoir. an sa waɗa doy ɗum iway joni andi no ngam an he a ñaɗantala ngo Mi ñaɗante mi de. yakkita ɓayɗa mari juuɗe aɗini enami won ma ñan naɓɓude ko wonɗa yaade to mi anda kombo wonɗa yeyacce tan min ko min ko ya peñana hoore an mi ko peñata mi wiyata sa nan haalade a accu bagage Allah peña hoore an nden ko to wonɗa yaade yeesa mi woni yaade yoya Allah jarama ɓayneni yuftiɗa min nena ñaaɗa mina ñaaɗa ƴerni ko ya ndaar no labira o ko ɗo waɗi mi jonnuma ya peñana ya waɗɗimi ɗon laba ɗon sa yeeyi ɓeyde teŋe ɗe
wani no butti batte kayaje bukti wali ke hammiɗo arum kay andude andi ɓe laawi ɓiƴƴay ko honno woni ɓe ɓiƴƴay ko ɗum watta ronkere ne na ɗum laawi taw laawi ɗin no jasi enen no jasi halta ala to wayre no nembiro en noy jam be jam e haali yo sire banana jantunaɗi nene maɗa ɗiɗay jam ko ɗum nerduɗala ko yangol nene ko jam ko jam Allah waɗi jam mode mana jam hiɓe jam ma ono ya feƴƴiti wallahi modi ma jonni men ɗo komin fiino haaju ma on feƴƴuno ko foti de haji jam kono artila kodi jam nen mi artu miwra gollon se mi yeytay kadi sikko e laawol maɓɓe ardaɗo ha koye laawol maɓɓe mi wayne ɗum dole mo nene maako e jam ngadduranali men lemul ne a yaali sakuru andu sakude dongal molanagal hani mata yarnalama monone ka iji ɗin buyno ka ɓasduno puña puna ka fu ƴetta seeɗa kadi naɓananega anani ko yorgo na mi jiɓi yo jamma ko homɓe woni haalde a jaɓanɗol aɓeni hara foti jam ngari yo men fijude balle ina fayda yimɓe andi ko haaldinoɗen ko andi ko haaldinoɗen ko ɗon kam wonko ɓe minen ɓe ani nonnono min yaaɗi so ɓe andi a weldanoɓe ma ɓe hira ɗo andi créena en probléme ni fewi ɓe andi nina simi haalni ɓe ɗum ɗo joni ɓe andi wondema ange mawɓe ma ɓe mo welda ɓe amata nangude junngo ma gon ɓe nattama ɓe andi ɗum ɗum ange biro ma ɗon heɓi ɗum halduno ko ha ɓe ara wawete wondude ɗo ka mi yiɗa ɓe anda ɗum ɗon ma ɗum ɓe ennayla wallude ma bonki ayi awa joni mi andi joni ɓaynene ari mi ndaare feere mi yaara mi ara siiti naane min kadi naane ɗo joni mi fus mi ala ko mi halanama ko satti ko a wallilan ɗum ɗo a jarama yallah yoɓɓirema moƴƴin a wallila miide docteur Diong mi seedi e mum probléme ko marno kon fof payda ɗum ɗon yi wila weltanima fota wona seeɗa yallah hokkore kala ko ɗaɓɓuɗa allahumma amine déjà ñami mi yeyni de biro ma mi yewti mi jeejiɓe mi haalniɓe ɗumman mi jeejiɓe joni min famudi sa yeeyi wonata probléme lam hooli oɗo woni fus mi
yàlla ko ñaan waa ngi kema jaaraama bare yàlla yàlla ko kanam nena canela wonon kadi nene nene no kadi canela nene wonon kadi nene canela wonon kadi nene canela yalla nene wonon kadi canela tawata ko anni siri ko jiwɓen fof won ɗakkude kon immi immo tawo immo hey kam siri a sikkude mi añe a sikkude mi heɓete mi añe ko fiimami won siri nene Siri mi añaama kono Siri andu to baben ma feƴƴini ko enen ɗiɗo tun ko an tummi mari yitere ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo goɗɗo feewi wo sagan ko ɓiɗɗa on Siri mi hawkatama ala ko nene hawka ɓiɗɗo ala burure nde nene mari hawka ɓiɗɗo kono Siri a hersinira Siri a wullinira Siri a wullinira Siri kono wonma muusude ñalolma seɗɗa ganda waali suddi yimɓe no lakka Siri ayno ɓanndu o sofiri Siri immo yahen ko labtane immo nene immo habbola nan habbolan mi yaa immo ko diwnataro immo Siri may immo mayn ko labtane nene immi fof immo dogu immo so waɗan ɗum dari ɓanndu ma ɗum no sofi par immo Siri fayi immo mayn ko labtane dogu nene immo
ni en kareedu mo lebbi tati kafi noon jombaɗa yawɗa angola ha hewtuɗa ɗo ko lebbi ɗiɗi woltu hekku wowlanankomboreji ma ko yawi sut wowlankomboreji ma ɗo mi ado Allah e balɗe maɗe nene yo hekku mi nana goy miɗo heeɗi ma goy nene nene yo nene min ni ya wawlu mi nana tawi mi yaade Angola mi ñamonirme yiiɗu Muniru omo mi anda Muniru omo heɓanta hoore mo jokku sigi kawte an ɗen ta nananan ɗum ɗo siri siri mi hokkima dewgal a yehi a wono yaade a ñanila yaadu makka goɗɗo ɗaɓɓanta esiraɓe kelɗuɓe koye sino naɓirat siri mi warete mokko o ɓiɗɗo heɓetake ko minne lamma e boborani halima miɗo wondi e ande ande holmini ande ange siri o yewtade hen fuy halima ene halima gorejo ma o yeetakima no ardi halima gorema ka fii jomba o yehi heɓali lebbi ɗiɗi taw gorema nawniɗo ɓe balɗe ɗo mi yehi ko laftama gorema ko reedujo lebbi tati sire ko reedujo hiɗa andi noon ko Muniru reedinimo aw kanko inni on ɗum ko laftane sire ɗaynila kono ko laftane mi yehi ko reedujo mo lebbi tati joni noon ka fiyo jomba ko lebbi jelli ni 2 mois na Muniru reedinimo on tigi de ko kanko andi duno mum onon ɓe ɓiɓɓe mawɓe mon ɓen haalanayo on nananta on tigi hino ko yalti ɗo mi faala noon fi Allah ma mi jeejirima fi Allah ka ɓiɗɗo am yaw jeejanala Muniru no nunnira o bobo par ce que o bobo ko ɓiɗɗo ma min ala komi wawi yaltutude hande kadi e yeeso baffiraɓe sireje jaɓu ɗo soodano ɗo resarde yoɓa ɗuma faasi yaha yiido fi Allah par ce que kun cukalungo hersinira e ngol e o quartier e ngol diwal ala komi uddita gite am ɗo walla yo baba o hersiniran kono na kanko Halima kadi jarama walla Halima jarama nani jarama albarka mi heeɓi ande honno min mi wawiri wowlude hakkunde yimɓe ɗo ko honno min mi waɗata ɗum ɗo eppa sire hersinilan aninilan kono o hettay o gorko kadi mo mara hay coggu silippu tawa ko ɗo yutita ɓawmo o hettay e fof ɓe yiyay yo man joguiɗo Allah yo nunna nan ɗo fina ɗum gonno mi wasa
ni si non mena ko ni sa redu sirenu sirena ka modi mun angola iwi acci hakke sire bila jomba est ce que dun hebi 2 mois nun ka sara si hebi 2 mois ko pet ni ko redu jomu 3 mois redu jomu 3 mois redu jomu 3 mois halima acci hakke ko nu faala wonde tigi fala wonde ko na ko santi an redu ni sire c'est tout donc a faala min yo mi wiu bobo mo sire sa wi on ko bobo min wona ya wi ko dum faala woni baba redu sire ndum hattu fi Allah halima ko dum inni no da faala yi ko dum mi inni da faala yi du bayde kadda andi ko dum mi halante goddum sire trompike nani sire trompike de non be worbe si o sikki min o yaha angula o ƴettana modi makko reedu ɓe haɓa toon o arta o yowa ndun e hoore am fenani jamais o yowandu e hoore ma ko e hoore ma ndu woni andi mi anduno si mi anduno ko fiiɗum yiɗa yiiɗo e yiidata e yiidayno de puisque a waɗi ko waɗɗa kon e yiidayno ni ko reedu jomo 3 mois hiɗa andile miɗo andi ko onon ɗiɗo andira a faami ko ya reconi su reedu ndu ɗum min mari komi haalnama aɗa andi ko an a huti hoore ma taw ka kana gorɗo halima a bolan piiji gonno toon a rasiro to a 90% marsa ci Foni. Ari no no dal. Ke no wowi. No telephone go wanna sa are ga an no dam. No wowi. La wala ndey no di. Habbi ganto de yewtere men de millier. Ok, excuse-moi, je vais finir avec celle-là et on continue. Hein? Comment boni bébé? Odo, ko Halima. Halima. Je présente celle-là, c'est ma copine. Hein? Bébé, s'il te plaît, comment Aki hakke hondu wiwda. Model hondu wiwda. C'est un problème. Bébé. Wiɗa ko woni mawmoni. Ko Halima ni. Mi andi ko Halima mais s'il te plaît dari. Kon anda sifa ɓeɗo ko suudu maga. O so andi méritaga. Non dalaw jodi mi continue. Ko honno winni wayi. Ouais. Parce que je parce que la mairie ni wayi. Afari la mairie ko suɗɗo. Hali ko suɗɗo halana amin. Muni ma hande. Ndari o wonda comparde siré. Bébé. Joɗo koy lanni to da yewtere men den. Mimi ha dara ndo ko mboka dindi yo fe moya to ya tien. No hande mi ni vima. Parce que mi dai fenda ko ido ko chambre do. On va faire nani mi da ko. Men santa hondu fialla. Men santa hondu. Dari mo wala comparde. Gonu ne son ko d'accord. Ko non. No bébé si Allah hombo kadi ni hanna gombe parce que Jodi. Hage parce que